Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 16. Mararaam tinaasi a babae, nga maibabain ti babae asaan anataknang, awan matgedan tinasadot, ngam bumaknang tinagagat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Puisit talaga! Erlinda, di mo ito tupak dagita inawam a plato, tamabuong dagita. Buong tupay amin! Ay, unay lakit din ay nagalas ti panagsungsungbat mo. Awan lat sa bali ang makita yung nga ibaon, no sana siyak. Siyak la amin ang tiagtrabaho di ti balay. Agsakit ni ading mo. Agsakit? Agin sa sakit lang, dayjay. Patyan nyo mat, mami? Adalang iti kwarto ng cellphone. Lakay, si kaman ti makisarita kin ni Erlinda. Tapay aya. Agung unget nga agin inaw. Bayam, takas China. Inkabagbagaan, tapno saan ang mairwam iti kasyeng nga ugali na. Saanen a minor di edad ti anak mo? Iso ka tadim makalakas ta, tais ispoil dem lata ka na yun. Ne, basol ko manin. Erlinda. Apay manan? Ibaondak manan? Kalkalpas ko ang naginaw. Agung unget ka kano ko na ni mamim. Kasano? Siyak matla aminan. Apay, di mo la maawatanen. Masakit nga rujay adim. Wanan! Masakit no masakit. Ay na, naskan apag titinulungan tayo dagiti trabaho dito'y balay. Tumaltulong akmat Wen, tumultulong ka. Angam agung unget kamat. Kasano kay dayta? Anak, no tumulong ka, nasken nga aramidem asi pupuso, ken awan terurod di tapusom. Kumusta ti kasasaad mo, anak? Madipay lang diriknak, tati. Agpaimbag ka, ha? Saan pay lang ang makatulong ka dagiti trabaho dito'y balay. Saan mo apakadanagan dayta? Ay, adun tilangan ko di eskwilaan. Isungarod nga agpaimbag ka, tapno makastrakan iti klasem. Wan, daddy. Ket, nagtumarka ka din iti agas mo. Saan pa'y, daddy? Ibagak ka ni manang mo. Tao may nakaikan iti danom dito'y silid mo. Wan? Oh, danom mo. Pabebe ka launay. Basit lagurigon. Agpaitulod kan iti danom. Sa anak mo't apa, baby, Naglaing ka nga agpambar masakit ka. Di mon sala kayat nga agtrabaho diti balay. Kasta ka diti pampanunutam. Talaga mat. Italaang mat nga ginaw ka. Nagatupay a reklamom. Idi siyak din nagtrabaho dito'y balay. Para linis, para luto, kan para inaw. Ada ka tinanggag mo a reklamo. Idinto tasi ka. Day tala makibarbarkada ti aramidam. Naimbag ka gaya man. Wan, mayaten ti riknak. Nasaya at mat Tani, nasuro ka makalawasan nga absent ka. Ay, diyak kayaten ti agsakit. Ay, narigatan niya. Talaga narigat. Nang runa no naungot ti kabalay. Ay, ada ka balay mo anaungat? Ay, ni manang ko Erlinda. Ay, di ibagbagam akagraduate na iti kurso na. Ay, nagsadot day di akabsat ko. Basit lang nga inawan na. Nagado a reklamo na. Ay na, kit no nakita kiti na minsan. Nagado ti barkada na akakadwa na. Napandan samot nagiinom iti bar. Kasta ti kayat na. Sumurot ka dagiti babarkada na. No isoda ti kadkadwa na. Naragsak. Ngamno da kami iji balay. Saan? Na kami suot.
Nang runa, no ada maipatrabaho ken kwa na. Rabiin lakay. Apay nga awan pa'y ni Erlinda. Si kakit dimat. Alas 8 pa'y laeng. Agdandanag kan. Talaga madanaganag, tababae jay anak ta. Saanan a menor di edad ni Erlinda kunak manen. Amunan ti aramiden na. Saan mat nga rod ang maawagan ti cellphone na? Ay, intakat maturugan. Saan mo napakadanagan ni Erlinda? Agawid tulad tatay jay. Ay, di Irene, nakainaw ka din. Katuan. Ay, itay pa yan nakainaw. Nakalinis pa yan ijay kusina. Tapno saan kan tumanan nga agungat. Kasta ka di. Ag-review kanu pa isakbay amaturog. Kat isunto ti manguray iti kabsat na. Oh, apay nga ita ka lang agawid manang. Anya ko matibibiyang mo. Nabartag ka? Ush, di mo pigsaan. Mangagdadadi kan, mami. Kaano ka pa yan nakasursurong agbartag? Di mo ibagbaga ka na kuwada na barta ka kanagawid, ha? Maamuan dalaan. Makaraman ka kanya. Anya nga oras asimmangpat ni manang mo iti Rabi Irene. 8:30, mami. Apay kano anarabian. Ada ka no inasikaso na. Nakaturog ka di pa'y. Wan, mami, nakaturog pa'y. Ay, jakon masango akasarita tani. Sumrak kamin kinidadi yu iti trabaho mi. Anya nga oras ti klase manak ko. 9:00, mami. Aglilinis ka pa'y mula dito'y balay. Wan, mami. Naskan analinis dito'y balay apanawag. No awan matla ti aramidan ni manang mo. Ibagam ta ison ti aglinis. Agungat tumanan. Makabiro ko mga rudan iti trabaho na. Tapno saan areklamo dito'y balay. No kastang awan aramidan na. Hello? Hello, Manang? Asino daytoy? Ni Joy daytoy. Ada ako dito'y airport. Anya, sa dino nga airport? Airport dito Pilipinas, Manang. Sigakit di man. Unay kamutan, tadi mo man lembag-bag ang agbakasyon kagayam. Ijayak balay yung nga umyan. Kabayatan ti makabulan a bakasyon ko. Ay, katuan Agbasa kon nga agawid. Tapno saan da kon nga umay sukunan dito'y airport. O sige, ading ko. Ay na Irene, balasang ko. Balasang kan Manula ang titawan mo idipim manawak dito Pilipinas. Nabayag kayo nga awan, auntie. Kat, ayan ngay ni manang mo. Rimor ni manang Erlinda, auntie. Ay na, nakaragragsakak. Itaman lang amin ang nakapagbakasyonak. Oo, nakasaganan ti sila da pagturugam ading ko. Agyamanak, manang. Naimbaglaangan, tada da ito'y burida ko ang nagagat nga agdalos dito'y balay. Irene, Oh, manang, umaynak man tulungan amang luto da ito'y palpaluto ni Auntie Joy. amom aya nga aglut-luto Ingkakitin asikasuan ni Auntie Joy, ijay salas. Tada papanak. Rumor ka manan, kat ada bisita? Adda nga rod papanan mi kadagiti barkadak. Ay, Kan maysa, Jack kayat ti makiin ni istorya kan ni Auntie Joy. Nagadumanan nga istoryaan na. Ajak mo't interesado adenggan. Ay, girl. Saan ka nga umay di library? saanan, agawid ako, tada ngamin bisita mi. Oy! Awan mga sikaso kan kwa na. Aya! Ningay manang mo Ay, jak namnamaan day jay, nagsadot. Ay, sus! Nakakaasi ka mo't, girl. Bay amon, tabarang matulungan nakto ni auntie ang maka-abroad. Ay, wala niya.
Sapay arapaap mo ti agtrabaho iti abroad. Iso nga asikasok na sayaat, tapno tulungan naktumat. Irene, kayat ko asikati agluto. Tanalaing ka kanong agluto. Simple lang mo't dagiti ipalpalutom kanyak, auntie. Awan ngamin ijay abroad dagita amakan. Amok, auntie. Iso anas kan nga agpapas kaamangan ka dagitoy. Wen adaman la damagakan ka. Anya day ta, auntie? Saan ka di nakagradwaran iti kurso ni manang mo nga Erlinda? Wen, auntie? Ang apay nga awan pay lat trabaho na. Saan namat ngamin akayat agbirok iti trabaho na? Apay nga'y? Kan may sa? Kay kayat na ti dumawat iti kwarta kadamami kan daddy. Kat sika, kaano nga agradwar ka? Dandanimot tan auntie. Kayat konto kumamot ti agtrabaho iti abroad. Talaga akayat mo? Wen tapno matulong ak tumat da daddy kan mami. O sige, agadal ka analaing. Tasyak to ti mangalakan ka iti abroad. Talaga, auntie? Wen kaanakan. Makitak ngamin ka talaga anagagat kan naanos ka. Awan ti reklamo no ang trabaho ka. Kasta ti kalidad ti tao nga agbaligi iti biyag na. Kabhabain sa launa yan iti kabsat mo, pakat. Taapay ko ma. Awan ti mga sikaso kan kuha na ijay balay. Anya nga awan, ningay Irene. Panagkunahak agkalaan da iti ugali. Dasaya at no kasta. Ngam inton sumaro no alawas ti panagpasyarmi. No kayat mo, sumurot ka. Saanan? Da kayo langan. Asino ka da ay rin kan Erlinda ti sumurot. Diyak mo kadagi jay nga agkapsat. Diyak lakit ti kayat ti agpasyar, no da kayo ti kadwang. Di mo kayat ada kami ti kadwam? Dagiti laangan babarkadak ti kadwang, mami. Di mo kayat ang makadwa ni Auntie Machoy? Da kayo laangan. Ala, sikati makam mo. Mami, ibagaman ka ni Auntie Joy nga alaan na kaya abroad. Kayat mo ti agabroad? Wen Apaya di mo ibagakan ko, ana. may mayat no sikat ti mangibaga, takabsat mo, mami. Nagmayat ti agpasyar to'y beach. Anya ti makunam, Irene. Itala ang anak ka umayak dito'y auntie. Nagpintas gayam talaga. Wen nga rod, manang, nagsingpot talaga daytoy nga anak mo. Naanos pa. Siyempre, ading ko. Imala kanya. Mami, imbagak gayaman ka ni auntie nga alaan nak to iti abroad. Sika? Agabroad ka mat? Wen manang, tulungak to ang maka-abroad ni Irene. Ni ngamin Erlinda ti kagrad-graduar na. Iso ti agkasapulan iti trabaho. Ay namanang ni Erlinda adda sadsadot na ken naglaing nga agreklamo. May mayat ni Irene tanaanos ken nasimpa. Agyaman nak auntie. Nadayaw pay ni Irene. Iso ti kayat ko at tulungan. Ni Erlinda ay dito'y napaylaeng. Makaamuntumot ni Irene. No kayat nanto at tulungan ang maka-abroad ni manang na. Alaag to. Inton agbalbaliw iti ugali na, auntie. Hello, Glenda! Kumusta ka dita abroaden nga, Irene? Kastoy,
Nasaya at matibiyag ko ditoy. Ay, nakita ka dagiti post mo iya Facebook. Nagpipintas dagiti pagpaspasyaram aluglugar. Ay na, insurot na klaang ni Antik. Ay na, nagano sa talaga kan kadaytang anti man niya. Naano sa kanong ngamin kankwana, ideadda dita Pilipinas. Ay wen, nakitak ni manang mo. Okat, kadwa naman yung nagiti babarkada na. Ano fa? Aging gagayam ita kat awan pa'y trabaho na. Ay, jak man amo kankwana. Ay, imbag taada ka amang suporta ka dagiti naganak yun. Anya ngay nga rod, friend. Siyak at talaga tinamnamaan dagiti naganak ko. Ta saan mo't a responsable ni manang ko. Alang arod, agsarita tanto manan inton sumaron no agundaway, Okay, Glenda. Agyaman na tayo mawag ka. Arlinda. Kung naklakid din noon niya ti mapaspasamak ditoy. Ay, agdabdabog ka man gaya man. Aglinlinis tawan pa'y makasango nga aglinis. Uray saan kan nga aglinis, no nasakit tumatla ang tinakam mo. Didakmot ngamin ikan iti kwarta, no jak agtrabaho dito balay. Harumbang kumangamin nga agtrabaho kan. Saan kan amang namnamalaangan kada kami kan ni mamim? Awan nga ro ti master kak atrabaho, daddy. Saan ka kadi ang makauawat? Aging gasaan ka nga agbalbaliw. Awan ti mayat amangalakan ka nga agtrabaho. Naawatam ka ti, Erlinda. Aramidam, kan lepasam dagiti trabaho asiraragsak, ket adda agur uray anasaya at agungguna para kan ka, iti kamaudyanan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.